Om Swastiastu. Alit-alit kecunduk malih sareng ibu Dian ring pepelajahan bahasa Bali. Ring rainane mangkin iraga paca melajahin indek lengkare. Sedurung ngawitin pepelajahan, sani mangkin wacan dumun wacana puniki. Wacana puniki kesusun oleh makudang-kudang wangun lengkare. Wenten lengkare sani dawe, nalar wenten lengkare sani bahwa. Malih jebas iraga paca melajahin indek wangun lengkare tunggal, utawi bentuk kalimat tunggal. Tegas lengkare inggih punika pepupulaning kruna sane manut lelimpihan sane memuat teges. Artinya lengkare puniki wantah pupulan makudang-kudang kruna sane meduwe pakiritan tur ngemedalang teges. Ring bahasa Indonesia lengkare nalar kewastanin kalimat. Wangun lengkare ring basa Bali meduwe struktur gramatikal sane patah sareng bentuk kalimat ring basa Indonesia. Wenten papat inggih punika jejering kesingkat J iki patah sareng subjek ring basa Indonesia. Lingging kesingkat L iki patah sareng predikat. Penandang P patah sekali objek lan keterangan. Sane mewaste lengkare kini kidek patut meduwe wangun jejering lan lingging. Jejering utawi subjek kewangun antuk kuna arah utawi kata benda, lan lingging utawi predikat kewangun antuk kuna kriya utawi kata kerja. Imbe lengkare nyane bapa ngajeng. Bapa wantah jejering, ngajeng wantah lingging. Imbe lengkare sane liana sekali puniki. Tuadi meli rujak. Ring lengkare puniki tuadi dados jejering. Meli dados lingging lan rujak penandang. Penandang toy objek biasanya kewangun oleh kruna aran. Imbe lengkare santun nyani sekali puniki. Lia ngejuk siap ditebel. Ring lengkare puniki Lia dados jejering, ngejuk dados lingging, siap dados penandang, ditebe dados keterangan. Keterangan puniki wenten nyinahang indek genah, nyinahang indek dauh, terwenaler wenten sane nyinahang indek kahanan. Wantah asa punika pepelajahan ring lainna mangkin. Dumugi napi sane ibu wedar persida mawiguna tur keresepang. Sane mangkin puputang antuk parama santi. Om santi 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 Om.